A, gdje si hvati? Dobro večer svim Šta je prisutnim. bake, si živ ti? Molim mir u sudnici. Mir u ludnici, reku, šuti. Da, otiši ga. Prije nego što počnemo za suđenje, zamolit ću vas da provjerite svoje mikrofone i da pojačate na maksimum. Hvala. Test, 1, 2. Jel stream? Hvala. Da, ćemo čak sude. Da, hvala. Nije vrćo vrana. Mir u sudnici, zamolit ću. Ovo je sudni dan. Zasjeda sud Republike Invicta, grada Los Santos, u predmetu protiv optuženog Sakiba Kurajbera zbog više krivičnih dijela krivičnog zakonita grada Los Santos. Suđenju predsjedam ja, sudija Nagim Nizbrdica. Molim stranke i branioce da se predstavi sudu. Članak 5. Otmica. Vi se ne slažete sa tim? Ne slažem se, časni sude. Pa pošto je nama poznato od prijašnjih svedočenja da su, tako reći, svi vi koji ste učestvovali u pljačku također su učestvovali u otmicama. Ja smatram da to nije tako, časni sude, uz dužno poštovanje. Pa dobro, možete vi govoriti da nije ovo, ali mi imamo i dokaze za to čak. Odnosno Nije nikakav problem, ja ću... videonadzor sa Visa Newsa. Nije nikakav problem, vi mislim, radite svoj posao, časni sude, ja ne mogu da se protivim vašem poslu, vi radite svoj posao, ja se ne slažem s time jer ja znam da nisam nikoga oteo. Članak 13. Posjedovanje ilegalnog oružja, po drugi put. To smo već prošli, niste vjerojatno bili ni tada obaviješteni da je to ilegalno oružje stupilo na snagu. Koje? Pa članak 13. u pljačci gospodin tužioc je naveo posjedovanje ilegalnog oružja. Dobro, kojeg tačno ilegalnog oružja? Pa vjerujte, prema ovim podacima koje ja imam ovdje nije tačno precizirano. Što je malo možda i greška tužioca, moram da priznam. Dobro, ja bi zamolio časni sude, stranu tužioca da tačno priloži podatke, s obzirom da sam ja nosio pištolj marke Combat, koji je, koliko ja poznajem, legalan trenutno u gradu, po zakonu. Osim ako nisam nešto propustio, ja se izvinjavam unaprijed. U redu. Članak 35. Posjedovanje ilegalnog novca od 150.000. To mislim da ne bi trebalo da se nešto raspravljamo, ali želim da vas čujem. Priznajem, ja sam bio zadužen za uzimanje samo novca iz trezora, napominjem da ja nisam obio trezor niti u bilo kojem smislu oštetio bilo kakvu nanio fizičku štetu na centralnoj banci Los Santosa, dakle ja sam samo bio zadužen da ponesem sa sobom novac. U redu. Članak 12. Narušavanje javnog reda i mira. Mislim da i tu ne bi trebali ništa posebno da... Smatram da ja nisam narušio javni red i mir također, časni sude, s obzirom da nisam držao taoca, nisam pucao, dakle moj posao je samo bio da nosim novac. Vaš čin, znači pokušaj oružane pljačke je samim time ugrozio javni red i mir. Pošto su službenici policijske uprave morali da blokiraju ulice, da zaustavljaju građane. Mislim da tu isto tako spada u narušavanje javnog reda i mira. Prihvatam, časni sude. Čujemo se, časni sude, izvolite. Gospodin Saki Kurajber, prema optužnici dr. Roberta Škorpiona, ja, sudija Nagim Nizbrdica, po ovlasti kojim je dato od Visokog gradskog vijeća, prema članovima koje smo malo prije naveli, maksimalna kazna od po isto 40 mjeseci. Međutim, uzimajući u obzir da ste proveli 180 mjeseci u okružnom zatvoru, dajem konačnu presudu od 360 mjeseci okružnog zatvora Los Santos. Da li ste razumjeli?
Uaaaa! Razumio sam. Mir u sudnici. Tišina. Razumio sam. U Zamolio redu je, bi- momci, u redu je. Dobra presuda. Zamolio bih gospodina inspektora i policijsku upravu da sprovedu gospodina Sakiva u okružni zatvor. Hvala, suđenje je završeno. Ja ću ostati ovdje radi sigurnosti. Neka mi smo ovako zajedno grupno. ovdje. Mi je Molim kao vas, nešto grupno. ovako stisnemo. Ajde, gurajte se. Dobro će svim prisutnima. Piko. Dobro večer. Izvinjavam se na malome kašnjenju. Navikli smo. Malo ću samo malo mira u sudnici. To reću Ja opšti, se pardon. izvinjavam. Evo ovako. Ja, vrhovni sudija, Nagib Nizvordica, želio bih da se zahvalim svim prisutnim što ste došli. Naime, svi smo bili potreseni nemilog događaja u sudnici prilikom privatne tužbe. U to vrijeme nepoznata osoba je zaobišla osiguranje i ušla u sudnicu, te pokušala da izvrši atentat na visoki službenik Republike Invicte, grada Los Santos. Nažalost, u toku privatne tužbe, NN osoba je teško ranila par visokih službenika grada Los Santos. Načelnika policijske uprave Muju Mominovića, inspektora Sičela, te gospodina koji je prisustvovao suđenju. Te na kraju vrhovnog sudiju mene, Nagiba Nizvordicu. Nakon toga, NN osoba je iz nama nepoznati razloga prestala sa pucnjavom. To je uočio gospodin Mile Luković i spretno, rizikujući svoj život, prišao sa leđa osobi i onesposobio ga. Tako je, Mile. Bravo, Mile. Nakon Bravo, toga je reagovala... Mile! Na malo ću samo miru. Nakon toga je reagovala interventna policija sa kolegama. Doktorica Samantha Cook je sa kolegama brzom intervencijom pomogla ranjenima i sprovela ranjene osobe u bolnicu. Taj nemilni slučaj je preuzela državna bezbjednost u saradnji sa policijskom upravom Los Santos. Nakon istrage došla je do informacije da je pokušaj atentata na visoke dužnosnike naručila osoba po imenu Matthew Alt, čovjek koji je radio kao perač prozora, te nakon što je uvidio da je to mizeran posao, odlučio da kupi diplomu advokata. Radio je kao privatni advokat jedno vrijeme, te je nažalost zbog propusta u advokatskoj komori bio postavljen privremeno na položaj državnog tužioca umjesto gospodine Bahrije Bega. U više navrata je zloupotrebljavao svoj položaj, te sam ja, vrhovni sudija, morao da reagujem te da ga sankcionišem otkazom. Gospodin Matthew Alt je tog dana pokazivao znake depresije, vjerovatno zato što je shvatio da mu u gradu ne preostaje ništa drugo nego da se vrati svom prijašnjem poslu. Ovom prilikom ne želim da omalovažavam bilo kakve poslove u gradu. U saradnji sa državnom bezbjednosti i policijskom upravom Los Santos došli smo do identiteta počinioca pokušaja atentata, te ustanovili da se radi o umno poremećenoj osobi, narkomanu, sitnom dileru koji je želio pažnju. Postoji sumnje da je Matthew Alt platio toj osobi da se osveti zbog dobivanja otkaza u advokatskoj komori. Kasnije smo došli do informacija da je Matthew Alt bolovao od šizofrenije, te smo dobili informacije da je se u posljednje vrijeme družio i sa osobom pod imenom Alzheimer. Tu osobu pod imenom Alzheimer još nismo našli, ali je istraga u toku. Državna bezbjednost nam je dala također informacije da je počinioc koji zbog sigurnosti ne želimo da otkrijemo identitet posjedovala oružje marke AK-47, kalaš koji je dobila na crnom tržištu. Matthew Alt je nakon što je saznao za neuspjeli atentat pokušao na svoju ruku da završi nedovršeno. Međutim, spretnom reakcijom dva stanovnika, Matthew Alt je savladan. U gradu je ponovo uspostavljen red i mir i ovim putem želim da se zahvalim svima, a posebno Medical Centru Los Santos, policijskoj upravi Los Santos i gospodinu Mile Lukoviću. Zahtjevamo odličje. Odličje za Mile. Bravo Mile. Bravo. Ja, vrhovni sudija, imao sam dužnost da ovu informaciju podijelim sa vama. Danas smo bili prisustvovali jednoj biciklijadi,
te samim tim činom vidjeli smo da u ovom gradu vlada još uvijek mir i harmonija. I da svi koji pokušavaju da unište ovaj grad neće lako da prođu.